ekuyafo ya damase oma be ye ya ekuyafo efimo ekuyafo ya damase ekuyafo ya damase kana ekuyafo ya damase oma be ye ya ekuyafo ekuyafo ya damase ekuyafo ya damase nanu ma ekuyafo ya damase densabe kuyanu ekuyafo efimo nanu ma ekuyafo ya damase ekuyafo ya damase nanu ekuyafo ya damase densabe kuyanu ekuyafo efimo ya mumayiko gane ekuyafo moyebio ya mumayiko nanu ekuyafo moyebio chedi amfonya misiramo ye omeyi ye jina monso nanu omeyi mpuntu jina monso ye chedi amfonya misiramo na wama wodinde hina ekuyafo na mumfanye monyuma de moyebio mama biani abo nanu ekuyafo mama wodina bo ekuyafo mama sikabo mama moya mama boni yo ya ayiko do ekuyafo nanu ekuyafo ayiko do ya ekuyafo ayiko ya damase ekuyafo ya damase gane ekuyafo ya damase oma be ye ya ekuyafo efimo ekuyafo ya damase ekuyafo ya damase gane ekuyafo ya damase oma be ye ya ekuyafo efimo ekuyafo ya damase ekuyafo ya damase nanu me ekuyafo ya damase yensabe kuyanu ekuyafo efimo nanu me ekuyafo ya damase ekuyafo ya damase nanu ekuyafo ya damase yensabe kuyanu ekuyafo efimo ya mumayiko gane ekuyafo moyebio ya mumayiko nanu ekuyafo moyebio chedi amfonya misiramo Amza for wonya AYEKOO ba AYEKOO dwumadi so ene nso ye wukrada ya dwetwetwe nkomo na ne efu ewo mu yi ye wukra afre ho konkoli atwuma kwamma district na ye ne fishes for ne ba na maame e ba na fu mu no ose AYEKOO ye nhwesode ma no nti na wada ne kuani saade a na ye ne betwetwe nkomo kakra na ya hwede ye nhwesode ma na se ne be ya wonso besua bi o kina bi wonso ode akwakoye ode AYEKOO Mami, AYEKOO. Yeah. Bacho udin design. Mere Joana Kyerewaa. Auntie Joana. We dey onko on kwaya boy bi dada. Uhu ne se na ate ne se a. Sa bre dey ye hu fefefe. Me hwe na wo ye advert AYEKOO obu bokoko obi ye fish. Nti na me fam se da bi me so me start se me ye afuo ni bi. Ti mi tompra ko ni mienu pe. Na sere ya na musika sa hye nkofo nkran no. Minsumi hu se sa wo Ghana na se obia tu kwan akofa ne ma hwan so be ye adwuma ma ye didi yeso African de kuaye na no mo de tete ye na me start mo ani tu nti me de nkakra no mo wo na me tobi no mo wo na me tombi nti programs na o hwe ye no e kire me se sa wo tu o man yi mo na wo ye kua na o ye ni ye di a wo so benya mfaso ene ma me ko ye. Okay, na yasha preku asidi enka preku so. No ba besia na ye preku ye hwe omo fe ye preku omo asiesie ni omaduane ma gidi se obu ewu prem okokurum nti na emu aye fesa no oba besia na ye sa adwuma no na oye ne sen me sorry a ma fan kwala omo wafu mu a metua omo ka enti mo pompi machine wa ha ti anopa bia no mo bedi kan hurum ansa na afidi omo fidi wie nso a awia nso omba hurum na anwum na omba fidi omo no masa hurum ansa na omo afidi omo ospreko no sa ni buo mo ye tan na ono so o ye tan omo mpefin se de nipa mu bi nim se empreko pefin preko mpefin
prako ne bom ye fi obe tan o ma aduane a woni eya na mprako yen yeso mo yare o modidi bre o so de mo aduane ne ade wo hwa AYEKOO ni wiye no wo kosua bibi o ba bi kan ho ana se wo ye den watun ye o mfefefe programs na mo ye na mehwe no e na me follow ye evi se wo ye opani a ye de ma no so wo a onyemo a oye ne ba o treatment esa wo de ma no se wan fa sa treatment na ma na yare ne ba be kan no e na ye se prako di aduane bi anye no kre se wo ma na aduane anya within 2 weeks no be fa wan ye tantantai tabibia se hu ni se ni feed once oye foreign ne de o ma ni feed a ono pe e ba nsa yare ne bo na enka no Yansho, said your can say prako di aduane bia ne ade no. Yesi odoso ade kra boro so a eno so ne ton ne ade ebeyedin. Sa nnoma ne ade nyina no. Wo ye den na okra eye. Yesi oso obo date inbreeding ne ade. Wo ye ne den. Ye wo aduane ade ma na Unauthorized e na wo mfa farm be ma encross farm ba ebeye inbreeding. Se we me ma na e wo ha no omo cross e ma na e wo ha no jesem koto be ma fira bonten. Na me de na ba na ono na ba be cross me ma no ndi so bi nso pe be ma no nso be fa bi wo me hodi kwa so de farm be ma cross e be yem breeding omo wankra na be posa tantan yare ba nso mu nyina bewu Yan hwe ewe ni yento aso se wo hya ase ye no na nka osi bi se mfedo wo ye be mfie se ni na neton ba asisu mi mfie mienu mu ni ba ma ton mo a e ko 1000 kra je se me hwe buku mre mehu Usafo we dey subro ni si testimony mfie mienu po hwa AYEKOO dwumadi no waton prekuru ebro 1000 na chese nyame aye bi utu betumi aye amana yeye na chese mpreko na kopa because Ghana had aye tight ni se meye menyu bi anto oye den na mpatam ho ya no mo yodi kokuma ase amanfo na babeto etsen me won preko 1000 kra enne ya obi beto atua meka efi se de obesi a obeye adwuma no se nipa ne ba na abo na tantantan a onto onse wo kra wo gina hesa wo wi preko am fi se hu na abo na ho be wakono e na oba na ebuo nu mo tan a wumrem enti memo obi asempreko no mo ye 1000 kra oba be family ne atua meka yanya preko mo ka obeye preko aboka na efiri wo afurura no yanya preko mo ka eya na yare ena ya ema ebu amanfo aba because waka jense ne tode wuni ha ba yare wo sha ase mfie mienu ni wunya ohaw bia ebia ebu aba mu kakra wo amwai dabi efi say yare baba mo na efiri aduane a ode ma wo mo nti mimi make sure say de abo ni di bia meto ama no nti amade bia wonya ho de me start ye mi nhia problem abebu ma mi hu bi krada omunsuo num so hu 70 mi wonsuo ma connect pipe ama o mo nsesa obehwa na connect pipe nti o de na no ka sa wo ma ni nsufi a ebe ma na yare tabri bia so hu se ni nsuo no ye krojin efi bia anim na dem bia wonum na ema na ho de nti sa wo ye wadwen se oh after all prako die da bi enu de be ma wa boka pa sa wo ma na aduane pa abo no onyini obe basa yare nso nko okay ni nya so be fidi wo mu jie ena be boa ma wo wanya sika yenya prako moka na oba be si a wo ye mprako o se wo mema na mo ye de e bo mo panie obetwe panie de a wo mo ni kan ne de veterinary doctor na oba wakwa akosua wo ho na wo de be wo mo ana se kwan be na afa so bo wo mo e panie makwala ba ko sua panie no wo take ena me fa no wo ha enti ono na hwe omu bibia adura ye de be wo mo tam ese ma omo aduro aduane ese de be ma abibia anso me wo ha so pese wo ye mprako na ummo ka ese wo afura wo na ye ntientia eyo so after me disika wuram timaja man kwala na ene obebo ka papa de be na wadisua de mu no wo jama nkwala na de be na beba obebo ka efise ono mfidi abo na ye abo na efon a enye na asem me ba ha no pa bia ese me hwesa abo we ofon waye din ede ne ha no emo an aduane no mpre kwa aduane nye do mana oni aduane ni nye da odi mana oni akola bi wo ha oni nti wo adwuma rua na eso mo ni konsa ma abo no yare wo wu akra no lusu wu na walusu ono bosu me so betwa ne ka na mpre kwa aduane wu ni bi da obe de wo ze aduane da na nye sa abo a woni ne te de te sa wo yire sa bibi ha yire a obehu
abo a woni ne ti no se de no wo mpe obehunu sa wo mpe wo de ma na obedem oni okay ye nane ni kakra nya de ba ko na yo busanfo mpreko ni yaka no ye dane ni kakra de nti e ba ha no na afi ye ne na ekoso no ye ni Fisheries Commission ebesua se de ye siesi tilapia ene catfish ne ade ne ya ba betu we so ye ntwa ye homra na ye ba ebisa ne se tilapia ne ye ne ade no so no so ya AYEKOO ana se obe start se oye mpreko no ene no so ekobem ye twa ye ho aba ye ba betu aso mama biani abo nanu ma kuya fo mama odina bo kuya fo mama sika bo ya mama boni yo ya AYEKOO do ma kuya fo nanu ma kuya fo mama AYEKOO do ma ya AYEKOO kuya fo mama AYEKOO Damasi oi ekuyefo ya damase gane ekuyefo ya damase oma be ye ya ekuyefo esibo ekuyefo ya damasi oi ekuyefo ya damase gane ekuyefo ya damase oma be ye ya ekuyefo esibo aye ekuyefo ya damasi oi ekuyefo ya damase nanu me kuyafo ya damase yensa be kuyanu kuyafo esimo nanu me kuyafo ya damase kuyafo ya damase nanu kuyafo ya damase yensa be kuyanu kuyafo esimo ya AYEKOO gane kuyafo moyebio AYEKOO Oma be ye ya ekuyefo esibo ekuyefo ya damase ekuyefo ya damase kana ekuyefo ya damase oma be ye ya ekuyefo ekuyefo ya damase ekuyefo ya damase nanu ma ekuyefo ya damase yensa be kuyanu ekuyefo efimo nanu ma ekuyefo ya damase ekuyefo ya damase nanu ekuyefo ya damase yensa be kuyanu ekuyefo efimo ya AYEKOO gane ekuyefo moyebio ya AYEKOO nanu ekuyefo moyebio chede mfonya misiramo ye omeyi ye jena monso nanu omeyi mpuntu jena monso ye chede mfonya misiramo na wa wodinde na ekuyefo na mfanye monyuma de moyebio mama biani abo nanu ekuyefo mama wodina bo ekuyefo mama sika bo ya mama boni yo ya AYEKOO do ma ekuyefo nanu ekuyefo AYEKOO do ma ya AYEKOO ekuyefo AYEKOO ya damase ekuyefo ya damase gane ekuyefo ya damase oma be ye ya ekuyefo esibo ekuyefo ya damase ekuyefo ya damase gane ekuyefo ya damase oma be ye ya ekuyefo esibo aye ekuyefo ya damase ekuyefo ya damase nanu me ekuyefo ya damase yensa be kuyanu ekuyefo esimo nanu me ekuyefo ya damase ekuyefo ya damase nanu ekuyefo ya damase yensa be kuyanu ekuyefo esimo ya AYEKOO gane ekuyefo moyebio ya AYEKOO nanu ekuyefo moyebio ya maame ye mwanso na ya ba ne fish pond ho eno nso emisa no honsam kakra se fish pond no so ba ne sen fimpreko ya ba fishes maame Kyerewaa
enam nso ba ne sen enam ne me hwe saa the same program no obi pie fish ma I'm sure when you say me so many fish in can fish say craft fish more e wa manone e de ba timi am start pond no ba akopɛ timi start ye no ma hu ni say nyam no mu nyini no matwa ba akwa aka ho na e ko no matwa pond ba akwa say menya 6 pounds into program na wo ye no me hwɛ ye no aboa me ma metimi hwɛ me ma ani mabusua ndi say wo man yi mo ma mfa nya say me de menya sika han store menya sika nko Dubai mi o mam store kra me mpe if it's a kuyaye boa enipa na insurance wo kuyaye mu me adwuma da makoma so pa no ma hodi wo fosem wa hodi a ka me bie mu kese pa into program no ene mama advice ama ne mafu na drum pempen so si mama adrisa obi wo ha program no ye ne fe nanso nsi ye ne ahodi ni ho oba fi pond ba ko onya ba ko mako nsia ene kra de fishes commission for edo hien so de ebesua de wa ha yenwura mu kakra wodi nam no gu nsuo mu ne ade no AYEKOO de wahwe ne hyew ba kokko ehun krakra na ehun adesua de ne ade no so ye nden a obedu sabre oh ye mami no AYEKOO oni papa nti mitena kra se kakra ansana me backroom nti me started se me ye nam na me hu se enam mpefi tese osiesie pon se wo bi nwura mu na afen so fidi aboa na bre no a onyini intentem so bi ye ne fish 6 months there be me 4 months na meton menu ka se china obi fra kra ba be fa na no if he say o ma adwene no o fidi ni year 4 months no onya wait ope so one fidi ni ye na kofa anam 2000 no afaduane be 2 bags abwan be bada do wonyi nti so fi so be ye adwuma ne de sa wo de wakoma ene wo hu hyemu se weni majapade te se da wo si fia wakoma da so no sa na me nsuma afuo no makoma da so nti abrina brinya se mintu kwan dia se me wo afuo mu abrina brinya santa baba na me ame fidi mu no me wo workers o baba na me ame dware mbrako no baba na me ame do onse madua je ne koko ne bode no na me ame wo mu na me do fi se eye makoma so ade se meye oba bi wo hati se ni kunu nkwan de abi ma me yenhwe yesi oba tutu a Kyerewaa madam bebu ayi se ni kunu nkwan beba na me do wo adwuma yefo na yese wo kan yi wo kunu din memu oya adwuma wofo na ya adwuma foforo eya oba besrem anasa wo de wafa ne se wo do adwuma no ti ono so nye ne de na nso yode na afi mu kan sika no mu hwe nkwala no David wonu oni ha ono wa America enti nura ya na obae but wo bia no de me ye bia na metwa sende no ndono so huni se me ye bibi dia ade enti no nso emoa me enti se bosome $100 na obema me afi no de akọ 300 said de be ya me nso me nsan be soso a me di ba bia mti fa no na support me more kra wambu ma be mra me bo na mane me sha se ma mo na mane if se na ohwehwe se mekọ ena me nso so madwene se metena ha na maye afuo no ndi se matwe na ma no kra nani abeka afuo no ho a oso okoboa no ho no abane aye afuo ni kese we say ma hu se abrofo ye mprako mo ye nkoko no mo de abaye ye redi ade ne yanso ye ntumi nya bi so ho ndi akire no me bona mane no na oboa me pa bibia me hia fafuo no ho bia no na ode brem na me hia dro bi ma ja na me nya bi na me twa dro ni sende no wo ye ya nya dro bi di sende mi nti so de maprako na wo bebre onyare e ma fish ni so nyiri ntem onse bi o mo se pond mu na mo nye deda bi se mi yimi na mawa mi sa gidi ombeka e de pa sa drum de fra feed no de ma o mo sia na o mo nyini eno ye mi kru na bo ma mi nya sa drum no te se de meka so no pa na sponsor mi kese yenhwe o kan asem bi obi hwe sua wo de no abawe yenhwe so de sese o kan asem bi se bo ha koto aduane bibiri no wato nam ketua bi wo de no balance ne sen hyeda si so man wo to nam sen nam ben na wo to de ma mu me de no ye wo feed de ma fish no obi nso use local feed me start obi ma local feed amwa me gari nkate hono ne ensasawa no da bi me to omo feed na omo ye fra manone eba no nti abribia sa me fa nam 2000 a ese mi hu ni se me feed aduane $100 so $100 no wo ye so depend to who say na me $100 a $10,000 Ghana cedis na me ton nam na menya sei
so na ade atoto ho ndi me fan say me to aduane 10,000 na enam 2,000 no ese menya 20,000 na enambe na oto aka nam to poku na oto ena catfish opoku de wunya bi ono de enye common jisensu kasim no apai ne ma ono opai na akohunu a ode ne ma no bedwane to no de yenya bi nto me to catfish ma to tilapia na me de agum but catfish didi more esen tilapia catfish no wa ma na aduane obe min nyongofo ni nyina ndi ufa gu nsuo ma esese 2 months wodi net fam ndi ni kwanso de 1 pound per ye fa a fish ese uja pound 2 3 ne da ho the so stock we mu 5,000 na ese 5,000 obenya 2 months no obecha ma 3 pounds no mati omodo so mu nyini ndi sa abri nyina no wodi na gum no ufidi a wo hwe ebi nyini jabi ndi sa oteki be 1 na di fidi wo mo tu fidi nya bon sa akasi abem na de net afon wo yi akasi ni nyina agu pound ba kum 2 months time no obeba na ebi asa abem nti ebedu 4 months na obetom no wa grade awie ti me nam no wo hwe omo wa ha no a omo ye 1.6 kilos omo ha no eye 1.2 kilos na tilapia no so bi 2 kilo 3 kilo nti depend bia ne price na wo kan sem bi se wo adwumayefo ene ade ye beba no so ne ne fishes fo ba ha ye no mbedu hai omo kan se mo ne bi yare ne ade wom eno mo kyerɛkyerɛ before mo ba hai so wabo yare a wo ye de hu ne mo dan suom a wo fu ani hu no se bia wo mprekoi obe de hu se tilapia yare se adwin se o yare a obe hu na ne to no ewo soro na se tilapia nso olusu oxygen na se wo problem a obeba soro tilapia wo mpie nti ma na be hu se tilapia abo nan a oda so wo nsuo nani no nam nu nsa wo yare se wo change ni nsuo anadwo nan na nyumre nan anopa nan omo de free 80 koro mu pie enwuto mu ana anopa 5 mu pie di free 7 8 no ma wura nsuo na se so hu se 8 bo kobo nan na wa pie a ka hu se wo problem no den na be intended obasisa nsuo no adwene de yenwone panie yemfa adrobia ngum enwa so obetwe nsuo ni nyina no ama no nsuo foforo obeti aposesia na tilapia ono so sa ono kwa de oluso oxygen na wa anyere wo ho a acha ye wana omu nyina bewu ntondo hu se wode na no abete so wo biebie na no na wa ha ase na otwe nsuo no na otwe nsuo ndu twe nsuo be ankre na firi mu a na wa twe ankre mienu agum ombe cover sisia na se de wo kan nipa de danya yebetu yanam tu kwan kakra oye de na sa nema we uhu na wo hwe nti ma training obi wo ha abri na nya de me yebe ma ne gina me nchen ndi se minni ho ne kra obetumi ahwe ya ti se wo nkrante ni ado ni ade nyina wo ho ni nyina ye o yen ha ye den eno wo yen agiwani ana se ni nyina so wo yen aton nkrante ni de me yen aton baadu ni dem do mu gigimani keke wo mienu o mu diri de mi fantuja o mu diri tuja gara fo be bunti fo mu diri tuja uja fo ni mo mu ndino so se gana fo bo no mo mu ndino ma me ye ko de ba se na obeka che wo nua no ma e ma yo asiso e ma ombetumi ndi o monsaye bibi bigidi se wo hya ase kura ma ni bibu abam de ba se na obeka kire wo ene mia me nua no mu bi kra no eye wo maniwu efri sahwenye ba krom omo fere so beka se sister ye mprako sister ye afu me so phone manage ho pa ndi de meka ne se once awo ye oba no ye na man bi adwen se be man kwa na ware nya no kore enya be man kwa na ware se mimi kura kodi amano ni enti ode ba na madi am de akeka ma no me more na mada ade abachi na waware oba foforo be support no enti wo ye oba mentwen se mi kura ntumi anye store amame me de mi kura mama anko duba adwuma bia obeye no be ma be so wo wo wiresemu a wo betumi aye enti me de me afutam be ma me nua mo ma se o mama ye ni nkokua no because oba wo ye kua wo kunu sika gina se mini na ma metima be yinam me wo bode me wo koko me wo jene me wo mako me wo nyado awa enti se den na mekwa akoto ni donti kakra na be man de be ma me no e be support ya ma ye de ahwe ma nti me nua mo ma ehwe me a obi anfa ne hu hye kuayem me nwanko ba tim ze na wo kala we na adi gina fuom no ade be chi 2 minutes na kala na ewe na pepa
nti media mafutu amre magana for months obia fa no ho nhye kuaye no mu na ebeboa ya mama na kwanani na ebeboa ya no mama na kwanani ede keke yere mama Kyerewaa ase se yere na twetwe nkomo oso ohwa AYEKOO dwumade me de na ye mede no esanse ye bodewu ye papa despite Father Dixon Mr. Fori ma ye bodewu nya Ghana for tie ye kwa mama bawe bi o ye ko brofuo ene nso ya ba konkoli ya ba to ba on de nyoma de bebre na je fa ho hyembi na wo ho hyema ebe ye do abofo de nyina ase se mobo aye na edumadi edebrem ya sabe ku ya no AYEKOO ya fo efrimo nanano me ku ya fo ya damasio AYEKOO ya fo ya damase nana AYEKOO ya fo ya damase ya sabe ku ya no AYEKOO ya fo efrimo ya mo AYEKOO gane AYEKOO ya fo mo ebio ya mo AYEKOO nanano AYEKOO ya fo mo ebio te ya fo nya misiramo ye o meyi ye jina monso nanano mo meyi mpuntu jina monso ye te ya fo nya misiramo na wa mama wo dinde na ya fo na mo mfanye monyuma de mo ebio mama biani abo nanano AYEKOO ya fo mama wo dinabo AYEKOO ya fo mama sikabo mama moya mama boni yo ya AYEKOO do AYEKOO ya fo nanu AYEKOO ya fo AYEKOO do ya AYEKOO ya fo AYEKOO ya fo ya damasio AYEKOO ya fo ya damase Ghana AYEKOO ya fo ya damase Oma be ye ya AYEKOO ya fo efimo AYEKOO ya fo ya damasio AYEKOO ya fo ya damase Ghana AYEKOO ya fo ya damase Oma be ye ya AYEKOO ya fo efimo AYEKOO ya fo ya damasio AYEKOO ya fo ya damase nanano me AYEKOO ya fo ya damase yensa be ko ya no AYEKOO ya fo efimo nanano me AYEKOO ya fo ya damasio AYEKOO ya fo ya damase nana AYEKOO ya fo ya damase AYEKOO ya fo ya damasio AYEKOO ya fo ya damase nana AYEKOO ya fo ya damase yensa be ko ya no AYEKOO ya fo efimo ya mo AYEKOO Ghana AYEKOO ya fo mo ebio ya mo AYEKOO nanano AYEKOO ya fo mo ebio te ya fo nya misiramo ye o meyi ye jina monso nanano mo meyi mpuntu jina monso ye te ya fo nya misiramo na wa mama wo dinde na ya fo na mo mfanye monyuma de mo ebio mama biani abo nanano mo AYEKOO ya fo mama wo dinabo AYEKOO ya fo mama sikabo mama moya mama boni yo ya AYEKOO do AYEKOO ya fo nanu AYEKOO ya fo AYEKOO do ya AYEKOO ya fo AYEKOO ya fo ya damasio AYEKOO ya fo ya damase Ghana AYEKOO ya fo ya damase Oma be ye ya AYEKOO ya fo efimo AYEKOO ya fo ya damasio AYEKOO ya fo ya damase Ghana AYEKOO ya fo ya damase Oma be ye ya AYEKOO ya fo efimo AYEKOO ya fo ya damasio AYEKOO ya fo ya damase nanano me AYEKOO ya fo ya damase yensa be ko ya no AYEKOO ya fo efimo nanano me AYEKOO ya fo ya damasio AYEKOO ya fo ya damase nana AYEKOO ya fo ya damase yensa be ko ya no AYEKOO ya fo efimo ya mo AYEKOO Ghana AYEKOO ya fo mo ebio ya mo AYEKOO nanano AYEKOO ya fo